Thabak Mayam Lounaba Warep Loukhre, Koirengagi All Airport Lounaba Warep Loukhre. Manipur gi Chingi District Headquarters Singda, Marak Marakta Chief Minister Amasung Mahaki Council of Ministers Singna Chatuna, Pangthokuna Lakiba State Cabinet Mipamadu. Manipur da Hokiba May Ahumdagi Haurakiba, Irang Asina Maram Oiduna, Matam Kuina Pangthokana Laklaba Matungda, Ngarang Chief Minister NBD na Lutsingba, Council of Ministers Singna, Chandel District Headquarters da Chatuna, Deputy Commissioner Chandel gi Office ta State Cabinet Mipampam Kre. Ngarang ayuk pung taraga minute kuntrada gi hauraga Manipur gi Chief Minister NBD na chair lawduna pangthokiba State Cabinet mipamaduna Manipur lainga ki makhada leiriba tongan ba department singge hangduna leiriba post singi chada yangkhai recruitment tawduna lawnaba gi warep Loukhre aduga Home Department amasung Tourism Department ki waina hangduna leiriba posting chada chama direct recruitment waina lawnaba gi warep su Loukhre Chief Minister na chair lawduna pangthokiba ngarang gi cabinet mipamaduda lawkhiba warep singi manungda Haukiba January amada lilong singjau da thokiba laibag thiba thodok aduda laikhidraba Miyoi mangagi imung manunggi naknaba miyoi singda lainga ki chanaba thabak amamam piba khara hena soklaba miyoi ahumda compensation lupa lakh ani piba masung minor oina sokpa miyoi taraga mathoida lupa lakh amamam gi senfam piba haina su yanakhe aduga haukiba chahi 2023 gi December 13 mathoida Obal da manakta thokiba thodokta laikhidraba chinga kham lamyanba maitei gi imung manunggi naknaba miyoida Chanaba Thabak ama pibaga loinana lupa lakh taragi ex gracia piba haina warep Loukhre State Cabinet na Home Department ki makhada Raijya Sainik Board Manipur gi hangduna leiriba posting direct recruitment da lawnaba gi warep Loukhre Home Department ki makhada punna hangduna leiriba post lising ani ga chama humbudraga nipan lawnaba gi manungda State Cabinet na mamangda hana approve tawduna leikhra post chanipan ga nifu gi mathakta walauriba post lising amaga chahum kunthra ga nipan adu lawba haina Ngarang famkiba State Cabinet na direct recruitment oina lawnaba gi warep Loukhre nauna direct recruitment oina lawgadoriba Home Department ki posting adugi manungda Sub Inspector Male Civil gi post chama ga kuntraga taruk Assistant Sub Inspector Male Civil gi post chama Assistant Sub Inspector Female Civil gi post kunmanga Havildar yangkai humdoi Jamandar nifuga mapan Rifleman chahum go hompuni thoi Follower taraga taruk Sub Inspector Telecom kuntraga mapan Head Constable Telecom chamaga marfu Constable Driver chamaga nifu mari Fitter Electrician taruk Lower Division Clerk marfu draga mapan Stenographer kuntraga manga Sub Inspector Fitter ama Head Constable Fitter taret Constable Fitter ahom Pharmacist kuntraga mathoi Male Nurse taraga mapan Female Nurse taraga nithoi Nursing Assistant Nurse nipan Ward Attendant taret Water Carrier manga amasung Female Follower Officer ama punna post lising amaga chahum kuntraga nipan nei Home Guard Personnel chamaga hum low bahay nasu ngarang famkiba State Cabinet na warep Loukhre ahang ba posting gi chada yangkai gi recruitment tauna bagi ngarang famkiba State Cabinet na warep Loukhre singa dudi Election Department Minor Irrigation Department MOBCD General Administration Department Veterinary and Animal Husbandry amasung kada nei Ngarang famkiba State Cabinet na Agriculture Department ki Chief Ministers Farmer Livelihood Support Scheme Chief Ministers Sports Person Livelihood Guarantee Scheme amasung Chief Ministers Khunggang ama Sanabung ama scheme sing chanahan na bagi warep su Loukhre Agriculture Department ki waina Agriculture Officer ki post taruk amasung Assistant Agriculture Officer ki post nifuga nipan Contractual basis na law bahay na State Cabinet na warep Loukhre India lainga ki Ministry of Agriculture and Farmers Welfare amasung Manipur lainga ki Agriculture Department anigi marakta Memorandum of Agreement ama sign tawna duna Agri-Stack implement tawna bagi warep su ngarangi Cabinet na Loukhre All India gi waina Digital Agriculture gi thabak sing paikhan na bagi chatharak pakhongthang waina Agri-Stack semduna lawmi singi register Mahaki geotech tawroba agriculture gi lam pata amasung hauriba crop sing asi Unique Identity Number amagi makhada register tawduna digitalize tawganei Lawmi sing na kari crop thaduna sahi amada kari pothok kaya yamna puthoe lam kayam leibage haibana chingba khanga nei Agri-Stack asigi makhada karigumba bank taki loan lawge hairagasu yamna komna dumak lawbasu yaragani haire Chief Ministers imanong thang leima yai fatengbang scheme haina Manipur gi Chief Minister NBD na haukiba sahi 2024 gi December taragani thoida Nupilal numita lauthokiba Social Welfare Department ki makhada masagi sahi nifu yelaba sahi hompugi makhada leiba laingak tagi karigumba scheme amagi beneficiary fangdriba nupi singi yai fanaba thada lupa chamnga piba haiba scheme adu chanahan na bagi warep su ngarangi Cabinet na Loukhre
स्टेट की हौजिक थबक हापगी अथिंग लैखिबना मरम ओइदुना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा अंगलवादी वर्कर अंगलवादी हेल्पर अमसुंग मिनी अंगलवादी वर्कर सिंग लौननबगी तौखिबा रिक्रूटमेंट गे रिजल्ट लाउथोक्तुना लैरिबा अदु कॉमथोक्तुना रिजल्ट लाउथोक्नबगी अयाबा पीबा हाइना ngaranggi कैबिनेट वारेप लौखे हाना लैरंबा थबक हापगी अथिंगबा अदु कॉमथोक्तुना स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग मणिपुर हांगदुना लैरिबा तोंगान तोंगानबा पोस्टिंग की चादा यांखैगी पोस्टिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तौदुना थबक लौबा हाइना स्टेट कैबिनेट वारेप लौखे मणिपुर इन्फॉर्मेशन कमीशन दा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तौदुना हांगदुना लैरिबा पोस्ट 13 लौनबगी वारेपसु स्टेट कैबिनेट लौखे नेशनल आयुष मिशन की मखादा स्टेट आयुष सोसाइटी की मखादा हांगदुना लैरिबा तोंगान तोंगानबा कैटेगरी की पोस्ट 162 की स्टाफ सिंग लौबा हाइनासु ngaranggi कैबिनेट वारेप लौखे ngarang famkiba स्टेट कैबिनेट ना मणिपुर हेली सर्विस की इम्फाल चुरचानपुर अमसुंग इम्फाल कांगपोकपे लाइरौ सिंह इम्फाल रूट अनि असिगे हेलीकॉप्टर की टिकट रेट नौना लेपगी अयाबा पीखे धनमंजूरी यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर गे हांगदुना लैरिबा पोस्टिंग लौनबगी अयाबसु कैबिनेट ना लौखे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मखादे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर दगे एग्रीकल्चर ऑफिसर वइना वन टाइम रिलैक्सेशन तौरगा प्रमोशन पीबगी अयाबसु स्टेट कैबिनेट वारेप लौखे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मखादा ऑटोमेटेड स्टैंडिंग स्टेशन की लम डायरेक्ट परचेस कमिटी अमा सेमलगा लौनबगी वारेपसु लौखे कोइरेंगई की ऑल एयरपोर्ट लौसिनबा वारेप लौख्रे नेशनल हाईवे परिंगी कोइरेंगईदा डिफेंस लेन ओइना लैरिबा ऑल एयरपोर्ट की लम स्टेट ना लौसिलगा मदुदगी हेना चावबा लम अमा डिफेंस ता पीनबा स्टेट कैबिनेट वारेप लौख्रे हौखिबा चही कयागी ममांगदगी हौना कोइरेंगईदा लंबी मपानदा लम असे लौसिलगा अतोपा थबकसिंगदा सिजनरगा डिफेंस तना अतोपा लम पीनबा स्टेट कैबिनेट ना खनदुना लाखिबने ngarang Chandel district headquarters ta chief minister N Biren na preside tawduna pangthokiba state cabinet ki mifam na home department na unlisted agenda oina puthorokiba memo ama khanaraba matung koirengai gi lam lausilaga laimakhong army camp ka tainan na leiba lampi na bawarep lauke koirengai da defense ki mingda leiriba lam asigi pak chauba ekar humbudraga mari 10 meg ani mari ni amade masigi value na lupa crore kungani thoi lakh nifuga taruk लिसिंग मरफुगा मरी चहुमगा हुम्बुद्रागा निथोई पैसा हुम्बुद्रा ने मसिगी महुत्ता लैमखोंगदा लैबा आर्मी कैम्प का ताइनना कांगसुप लैमखोंग इरंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की मनुंगदा लैबा एकड़ 150 चाउबा लमगी वैल्यू ना लुपा करोड़ 59 लाख हुम्पुगा हुमदोय लिसिंग मरफुद्रागा तरुक ने कैबिनेट मिफम ना स्टेट की कानाबा थबकता सिजननबा कोइरेंगैगी लम लौसिलगा अतोपा लंपी ना बवाफम अदु मिफम ना मत अमतोइना यानाखिबगा लोइनना मसिगिदमक आर्मी की माइकैदगी थमलकपा वाफम अमदे अतै मरी लेनबा थबक पुमनमक लौखटपा हाइना यानखे